Čak trećinu svog postojanja provedemo spavajući. To znači da svake noći u proseku između 7 i 9 sati telo obnavlja svaku ćeliju, mozak sortira uspomene, a organizam skuplja snagu za novi dan. Dok mi mislimo da ne radimo ništa, naše telo obavlja najvažniji posao. A koliko nas zaista poklanja sebi tih 7 do 9 sati? San često postaje prva žrtva ambicija, obaveza, stresa i ekrana koji svetle do duboko u noć. Skraćujemo ga, odlažemo, potiskujemo kao da je luksuz, a ne osnovna potreba. Možda upravo tu grešimo. Možda je baš kvalitetan san skriveni temelj dugog, zdravog i srećnog života. Možda odgovor na iscrpljenost, nervozu i pad imuniteta ne leži u još jednoj kafi, već u 1 satu sna više. Jer kada spavamo dovoljno, budimo se snažni, a kada zanemarimo san, telo i to kad tad naplate. San nije pauza od života. San je život. Za Nikolu Teslu spavanje je bilo luksuz i dopunski izvor energije, a ne neophodnost. Zato je spavao više puta po 15-20 minuta, što je ukupno 2 do 3 sata za ceo dan. Ali on je bio genije. Običnom čoveku spavanje je od ključnog značaja da bi bio zdrav i funkcionalan. Nažalost, danas svi retko spavamo kao bebe. Životni tempo je taj koji nas lomi i ne popušta. Mnogo je razloga što ne spavamo dobro. I apneja može biti jedan od njih. Upravo će ovaj problem biti tema Zelenog studija jer pogađa dosta ljudi, a malo se o njoj priča. Moji gosti su dr. Miodrag Vukčević, pulmolog i somnolog, i Vitomir Komarčević, fizioterapeut, ali i stručnjak za aparate koji olakšavaju ovaj problem. Dobro mi došli, hvala što ste pristali da pričate o ovoj temi. Evo sad su mi kolege okolo rekle da niko ne priča o ovoj temi i jako mi je drago da ćemo mi otvoriti, ajde da kažem, seriju možda vaših gostovanja po televizijama. Doktore, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Mislim da ćemo jednu jako važnu oblast medicine, koja je u velikoj ekspanziji poslednjih 40 godina, uspeti da prikažemo i da pokažemo koliki je značaj problema poremećaja disanja u spavanju i da omogućimo da na vreme skrenemo pažnju ljudima koliko je značajno lečiti ovaj poremećaj. Vitomire, evo, možete li nam reći odmah na početku šta vas je motivisalo da uđete u ovu priču? Je li upravo ovaj razlog? Možda svaki drugi čovek. Da, pa on je krivac za sve, mislim, odmah kažem. Mogu da uperem prstom u njega slobodan svaki korak koji sam napravio poslednjih 15 godina. Ja sam nešto živio u inostranstvu, po povratku pružila mi se prilika da jednostavno uđem u sve ovo i tako sam i upoznao doktora Vukčevića i tu je onako jedan rad, jednostavan rad koji morate budete stalno prisutni i da se bavite i tehnikom s jedne strane i pacijentima i onda ja, iako nisam zdravstveno lice do skora bio, jednostavno upoznavajući tehniku morao sam da znam i na koji način se ona primenjuje i zašto se primenjuje i šta pacijent od toga može da očekuje. Tako da korak po korak ulazio sam u taj medicinski aspekt svega toga, uz doktoru neizmjernu pomoć naravno. Tako da od tih nekih noćnih druženja tamo na Bežanijskoj kosi, eto, navršili smo 15 godina. A mora da bude noćno druženje, zato što u stvari vi radite dijagnostiku, ajmo mi od početka da krenemo. Da mi kažete, doktore, najpre koliko ljudi kod nas ima ovaj problem? Je li to svaki drugi čovek ili svaki četvrti, na primjer? Pa otprilike možete da kažete u odrasloj populaciji negde 10 do 15%. Dobro je, onda to nije. Ali sa godinama, a odrasle populacije brojka je ogromna. Međutim, kod muškaraca srednjih godina to je mnogo češće. Najnoviji podaci pokazuju da za ljude posle 40 godina to je 37% muškaraca i negde oko 18% žena. Znači, cifre su ogromne. Problem je populacioni, problem je nešto što može da optereti zdravstvene sisteme, ali ono što je jako bitno, lečenje postoji, lečenje je efikasno i ne samo da je efikasno, nego je znatno jeftinije lečiti takve pacijente nego zbrinjavati komplikacije koje napravi ovo stanje. Šta napravi da neko dobije apneju tokom godina? Što se tiče sleep apneje, to je multifaktorska bolest.
ima, vrlo je kompleksna, nedovoljno je objašnjena, ali ono što je ključno jeste jedan deo koji se odnosi na samu anatomiju naših gornjih disajnih puteva, nosa, ždrela, zatim jedan deo koji se odnosi na stabilnost centra za disanje, jedan deo koji se odnosi na prag razbuđivanja u toku spavanja, što je vrlo individualno i lično, i jedan koji se odnosi na tonus mišića ždrela. Svi ti faktori kad se uzmu zajedno definišu kroz jedan veliki broj signala koji šalju respiratornom centru kako ćemo mi disati u toku spavanja. Najnestabilniji period je u stvari period kada se uspavljujemo. I vi imate tada situaciju da pacijenti kažu da su primetili da u momentu uspavljivanja se naglo trgnu, zaguše, imaju osjećaj da im je zapao jezik, da nemaju vazduha i tako dalje. Međutim, mnogo je gora priča u toku samog spavanja kada oni nisu svesni da prave pauze u disanju. Te pauze u disanju izazivaju puno patofizioloških procesa koje možemo i da objasnimo. Znači, najvažnije je kada pauze u disanju traju duže od 10 sekundi, a zabeležene su i po 3 minuta pauze u disanju kod teških pacijenata, jeste da je to retkost, dolazi do pada kiseonika. Taj pad kiseonika je intermitentan, znači povremen. Padne kiseonik pa se vrati, padne pa se vrati. Prosto kao posljedica toga imamo jedan vid hroničnog zapaljenja koji taj pad kiseonika izaziva, aktivirajući mnoge patofiziološke procese i zbog toga kao posljedicu imamo poremećaje koje se odnose na kardiovaskularni sistem, sve moguće poremećaje ritma, koronarnu bolest, srčano popuštanje kasnije, najčešće pritisak povišen, atrijalnu fibrilaciju, odnosno treperenje komora koje je češće kod takvih ljudi, a kao posljedica svega toga imamo i značajniju smrtnost kod takvih osoba. S druge strane, taj napor koji pravimo pri disanju utiče da fragmentiramo san, jer kad prestanete da dišete, polako vam raste ugljen dioksid koji je glavni stimulans na centar za disanje. Vi pokušavate da udahnete sve dublje i dublje, sve snažnije i snažnije, i taj stres, taj napor organizma praktično vam prekida san. On je fragmentisan, nije konsolidovan. Šta znači da nije konsolidovan? Znači da nemate kontinuitet i nemate sve faze sna koje trebate da imate da bi taj san bio oporavljajući za mozak. Znači, mi imamo faze dubokog i površnog spavanja i jednu fazu kada sanjamo. Tih 5 faza spavanja moraju da imaju svoje određene vremenske komponente, trajanje i smenjuju se u ciklusima od 90 minuta. Ako to nemamo, mi se budimo umorni, pospani. Nisam rekao još da imamo i metaboličke posljedice, da imamo stimulaciju autonomnog nervnog sistema, simpatikusa, kao posljedicu toga ne samo da imamo srčane aritmije i tako dalje, nego taj tonus simpatikusa vremenom dovodi do insulinske rezistencije, do kasnije dijabetesa tipa 2, glad i kontrola gladi je direktno vezana sa spavanjem. Takve osobe ulaze u jedan cirkulus viciozu, znači nešto što se potencira kontinuirano jedno drugo i vrlo su sklone gojenju.
Ja sam 4 godine radila jutarnji program i dešavalo mi se da sam spavala po 2-3 sata, nekada uopšte tokom noći. Rezultat toga je bio kada se završi jutarnji program i dođem kući, puno jedem. Evo mi odgovora na to. Vitomire, rekli ste malo pre da se vi družite uglavnom noću. Pretpostavljam da se tada u stvari radi dijagnostika vaših pacijenata. Ne mogu oni danju da se nataraju da spavaju i da imaju sve faze sna, jel? Tačno, treba se držimo tog biološkog ritma, kad čovjek takozvanog cirkadijalnog. Počnete obično oko 10 uveče. Pa da. Kako izgleda to? Da, kad smo radili na klinici svoje vreme na Bežanijskoj kosi, otprilike to neko vreme, između 8 i 10 uveče, pacijent bude obično primljen preko dana u prepodnevnim satima, obavi se klinički pregled koliko doktor to proceni i uveče se privede toj postavci aparata. Ta postavka, ovde, ovaj prelomljeni aparat, ako smijem samo da skrenem pažnju na njega... Dobro, možete ga uzeti u ruke pa da pokažemo. To je jedan od polisomnografskih uređaja. On na sebi sad, ovo je samo telo aparata, tu dolaze neki nastavci koji sobom nose i sve ono što je potrebno da bi se uradila puna polisomnografija. To podrazumeva da postavimo elektrode na određene tačke na glavi, da bi mogli da uhvatimo moždane talase, da uhvatimo kretanje očiju, da uhvatimo mišićni tonus, najčešće se on i najlakše se hvata na bradi, na mišićima brade. A zašto je to važno? Da bi tačno odredili faze spavanja. Aha, znači mi pomeramo i mišiće lica u toku tih faza. Recimo u jednoj od faza spavanja koju zovemo REM faza spavanja, to je ona faza kad sanjamo, zato što se tada naši mišići kompletno opuštaju. Mi sanjamo, možemo da se borimo u snu, da imamo razne probleme, ali smo neaktivni, zato što je tonus mišića potpuno opušten i mišići se ne kontrahuju. Postoje poremećaj spavanja, takozvani REM behavior disorder, odnosno poremećaj spavanja gde se vi krećete, gde vi kada sanjate potpuno nesvesno možete da budete i agresivni prema partneru, možete da ustanete, možete da odlutate negde i tako. Mislite da sanjarimo? Ne da sanjarite. Odnosno da mesečarimo, izvinjavam se. Da li vam se to desilo ikada? To nije isto što i mesečarenje, ali tu može da dođe do neprijatnih situacija, da recimo sami sebe povredite ili povredite nekog pored vas ili da se budite u nekom strahu ili da imate neke pokrete, glasove koje puštate noću i tako dalje, neke ritmične pokrete. Vrlo jedna onako zbunjujuća situacija za okolinu. Zbog toga snimamo sve faze spavanja. Da, tu postoji čak i video nadzor da snimamo ponašanje pacijenta u krevetu. Jer vam se desilo da je neko ustao sa kreveta? Da, ali ne, ustao je i ostao je u krevetu, to nam se dešavalo. Jako udara nogama, na primjer, u zadnju stranicu kreveta. Ali desilo se jedno, pa smo tako zapamtili. Nije to nešto što se dešava svakodnevno tako. Dobro, dakle, vi stavite te... Poređamo to sve, ta postavka, koristimo taj, doslovno smo preveli engleski izraz hook up, što znači kačiti na nešto, pa mi kažemo zakačili smo pacijenta. Znači, zapravo smo poređali sve te elektrode, sve pored elektroda postoje, ne znam, tih EEG elektroda, EOG i EMG elektroda, postoji EKG elektroda. Njih također postavljamo na telu, po telu zapravo, i na telo stavljamo dva kaiša, jedan torakalni, grudni i jedan stomačni, abdominalni, jer postoji ti pokreti i dodatne te ekskurzije grudnog, odnosno stomačnog dela prilikom tih zastoja u disanju, odnosno tih poremećaja u disanju koje se javljaju. Često te poremećaje same zovemo pojavom u disanju tokom sna. Tako da čak lepimo i elektrode na noge, jer se između ostalog kod pacijenta može se javi i sindrom poremećaja koji se tumači kao nemirnih nogu, sindrom nemirnih nogu. To mnogi imaju. Da. Pribjegavaju magneziju. Pa to sad doktor će da svoj komentar na tako nešto. Ali to je otprilike, ta neka postavka traje tu negde kad smo se dobro uhodali, to je bilo ispod pola sata i otprilike toliko potrebno da pacijenta ujutro oslobodimo svega toga. I onda naravno pred doktorom je, kada se uradi, onda smo radili takozvanu biokalibraciju, gde jednostavno proverimo, izdajemo neke komande pacijentu, pacijent odgovara na njih
i da bi proverili da li je svaki taj senzor postavljen onako kako treba. Pacijent u nekom trenutku zaspi, doktor tačno vidi kad je pacijent zaspao, on tačno u tom nalazu vidi i u kojoj fazi sna, da li ostvaruje sve faze sna, da li se one javljaju redosledom koji se smatra zdravim i tako dalje. Jel čekate da se pacijent prirodno probudi? I da, pretpostavljam, ne sme ništa da popiju od lekova? Na klinici ne. Na klinici postoji buđenje ljudi u stacionaru, tako da obično se oni bude negde do 7 sati, s tim što je to posebna soba uvek bila i uvek treba da bude i da se jednostavno pacijentu drugačije priđe. Pacijent ne treba prolazi kroz infektivni deo, ne treba se meša sa populacijom koja je tu iz nekog drugog razloga. Ne možete ni da spavate ako imate druge ljude prisutne u sobi. To nije više prirodan san. Dakle, nakačite ga i pustite ga da spava. Upravo to. I onda se ta osoba javi kad se probudi. Kroz video sistem imamo kompletan nadzor, pratimo njegovo stanje. Jer vi pratite celu noć? Celu noć. Da, dežurna sestra celu noć. Sestra je tu čitave noći. U takvom, nažalost, došli smo u situaciju da mi praktično takvih centara u našoj zemlji više nema. Zato pričamo o prošlom vremenu, tako da smo radili da više to ne radimo. Ovo je razlog onda da podignemo svest o tome i da nam bude lakše. A da li sad vas dvojica, pošto istražujete snove, da li to utiče da vi više obraćate pažnju na vaš kvalitet sna? I da li vi onda možete nešto da učinite po tom pitanju? Pretpostavljam da niko od vas nema apneju, da ste sebe testirali. Možda neko lakše pitanje. Dakle, nemate... Da vam kažem, ja sam sebe testirao 2006. godine. Imao sam neki broj pauza od 15-ak i od tada nosim aparat. Dakle, vi ste stvarno prvi korisnik, da kažem. S druge strane, čak i kad sam radio i tako dalje, svaki aparat i svaku masku sam probao lično. Da vidite da li funkcioniše. Kako funkcioniše, da bi dobio bolji utisak, da bi nekako i sebi približio šta pacijenti mogu da očekuju. I kako da im objasnim šta njih čeka i šta će raditi. Kako u stvari taj aparat funkcioniše? Jer on u stvari kada stavite tu masku na nos, jer se obično stavlja samo na nos ili se stavi na nos i usta i da li to zavisi od težine slučaja? Zavisi od težine slučaja i zavisi da li su tu još neke druge prateće bolesti, zavisi i od toga da li ste ekstremno gojazni ili niste, zavisi i od toga da li imate recimo opstruktivnu bolest pluća. Znači, ti aparati nisu potpuno identični. Oni s polja liče jedan na drugi, ali način rada im je sasvim drugačiji. I postavke aparata su drugačije. Ali se oba aparata zovu CPAP, jel? Ne, mogu da se zovu CPAP, BiPAP, CPAP, BiPAP ili B-level aparati koji imaju neinvazivnu. I imate takozvane aparate za adaptivnu servoventilaciju koja je potrebna ako imate mnogo centralnih pauza u disanju. Ovo što je Vitomir objašnjavao da stavljate 2 pojasa, jedan oko trbuha, drugi oko grudnog koša, to je da bi razlikovali centralne apneje od opstruktivnih apneja. Opstruktivne apneje su značajno češće, a centralne apneje vam pokazuju da vaš centar za disanje ne daje signal mišićima za disanje da se pokreću. Ta 2 kaiša u tom slučaju se ne pomeraju. Vi vidite, ja sam vam rekao da kad imate opstruktivnu apneju, vi pokušavate da dišete sve dublje i dublje da bi otvorili vaše zatvorene disajne puteve. Kod centralnih apneja disajni putevi nisu zatvoreni, ali vaši mišići ne rade. Medicina spavanja je jedna vrlo kompleksna, ali oblast i podrazumeva saradnju većeg broja stručnjaka. O tome ćemo za koji minut. Predlažem da pogledamo prilog zašto je važno spavanje, jer biti i ostati zdrav prioritet je naravno svakoga od nas, zato imamo ove goste. Pored genetike, dobrog vladanja i pravilne ishrane, spavanje je jedan od stubova i temelja za dug i zdrav život. Utisak je da ga i suviše olako shvatamo, a on deluje na svaku ćeliju našeg tela. Da pogledamo prilog.
Kada kažemo da spavanje deluje na svaku ćeliju našeg organizma, to jeste doslovno tako. To je period kada se naše telo odmara i regeneriše. Aktiviraju se imunološki procesi, popravljaju tkiva, oslobađaju hormoni, što je neophodno za oporavak od bolesti i infekcija. Da li ste znali da redovno i kvalitetno spavanje smanjuje rizike od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, artritisa, astme i hronične obstruktivne bolesti pluća? San utiče na hormone koji kontrolišu apetit. Leptin i grelin određuju našu težinu i metabolizam. Leptin utiče na osjećaj sitosti, a grelin stimuliše apetit. Pa ako izostane spavanje, automatski se povećava potreba za hranom, tako da je uticaj uzročno-posledičan. Još jedna vrlo važna činjenica je da se mozak tokom spavanja aktivno čisti od toksina koje je nakupio tokom dana. Naša tela proizvode određene hormone i hemikalije koji imaju ulogu čistača. Kod beba i dece, tokom spavanja, mozak razvija veoma važne funkcije, zato najmlađi znatno duže i češće spavaju od odraslih. Preporučena doza spavanja za decu je od 10 do 13 sati, za školarce je to od 9 do 11 sati spavanja, tinejdžeri bi trebalo da spavaju od 8 do 10 sati, a za mlade i odrasle ta brojka je ista i iznosi od 7 do 9 sati. Starijima od 65 godina preporučuje se da spavaju 7 do 8 sati dnevno. Ključni deo zdravlja je imunitet, a on je veoma kompleksan jer regeneriše sve elemente u borbi protiv bolesti. Tokom noći se proizvode citokini, proteini za borbu protiv infekcija, snižava se nivo kortizola i jača odbrambena sposobnost. Sa druge strane, nedovoljno spavanja ne daje mogućnost telu da se oporavi i resetuje. Zato se budimo umorniji nego što smo bili pre odlaska na spavanja. Tokom dana imamo smanjenu produktivnost, mrzovoljni smo, dekoncentrisani, razdražljivi i lošeg raspoloženja. Emocionalno stanje nam postaje lošije i urušava se kvalitet života. Stres i preopterećenost smatraju se glavnim krivcima za nedovoljno i nekvalitetno spavanje. Procena je da je to skoro 50% svetske populacije. Povećanje procenta se desilo naročito posle pandemije COVID-a. Ali uz dobru higijenu spavanja, koja podrazumeva rutinu, to jest odlazak na spavanje u isto vreme, udoban krevet sa čistom posteljinom, provetrenu i zamračenu prostoriju, bez kompjutera, televizora i telefona, bez prejedanja i previše alkohola pre odlaska u krevet, kvalitet spavanja, a samim tim i ukupnog života, se može i tekako popraviti. Široka je tema medicina spavanja, ali danas pričamo o apneji jer je toliko zaista obimna tema. Evo ja pitam doktora u suštini kako mi možemo da otkrijemo da treba da dođemo kod vas na pregled. Da li su dovoljne, evo pitanje za obojicu, ove aplikacije koje prate naš san i koje mere, odnosno snimaju sve zvukove i onda na toj aplikaciji ujutru kad se probudite i zaustavite to snimanje ima jedan deo apneja i koliki je rizik i koliko je tako dalje. Ako je to ispod 10%, ali treba da se brinemo? Ako imate takav problem koji je registrovao telefon, to je upozorenje da trebate da se javite lekaru za medicinu spavanja radi provođenja dijagnostičkog postupka. Ove aplikacije su nedovoljno precizne za dijagnostiku. Ali mogu da pomognu? Mogu samo da vas upute da trebate da se javite i obavite odgovarajući pregled, odnosno snimanje prikazanim aparatima. Koji je to trenutak kada čovek zaključi, aha, moram da odem kod doktora da se pregledam i je li samo pokazatelj umor ili još nešto drugo? Kako da mi otkrijemo bez aplikacija da imamo možda apneju? Nije samo umor, vi imate prisutne dnevne i noćne simptome. Dnevni simptomi su upravo, kao što ste rekli, umor, ali budite se kao mamurni, sa jutarnjom glavoboljom, suvoćom usta, suvoćom jezika, nekad bolovima u grlu,
kašljem i tako dalje. Znači, to su simptomi najčešće pospanosti kada gledate televiziju, klone vam glava, a normalno ste spavali 6 do 7 sati. Ili imate drugu neku monotonu situaciju, sedite za kompjuterom, klone vam glava, zadremate. Ili imate problem u vožnji. Ili tako da vi polako imate osjećaj da ste previše radili, da ste zbog toga umorni. Morate da obratite pažnju i da dovoljno spavate, da imate dobru higijenu spavanja, određen ritam kada idete na spavanje, kada se budite i tako dalje. Što se tiče noćnih simptoma, oni su najčešće prisutni i gotovo 90% pacijenata sa pauzama u disanju, poremećajima u disanju koje podrazumevaju apneje, hrče. Ali hrkanje nije jedini znak za sleep apneu. Imate pauze koje može da uoči vaš partner, pa vam skrene pažnju. Ustajete tokom noći da idete do toaleta i to je jedan od simptoma koji vas upućuju. Imate noćno preznojavanje, naročito gornjeg dela tela, vrat, kosa i tako dalje. Spavate nemirno, vrlo malo sanjate jer vam nedostaje ta faza spavanja kada sanjate jer spavate površno, ne prolazite sve faze spavanja. Efikasnost spavanja vam je mala i onda se gubite, budite neosveženi. Imate i puno pratećih situacija koje mogu da vam, oboljenja koje mogu da vam ukažu. Negde 40 do 50% ljudi sa krvnim pritiskom ima sleep apneu ili 50% bolesnika sa sleep apneom ima povišen krvni pritisak. Tako da i takva oboljenja mogu da vas upute, pogotovo bolesnici koji imaju i teža srčana oboljenja, izraženije aritmije, mladi su ljudi, mogu da budu zabrinuti i da su ta stanja kod njih povezana sa poremećajima disanja u spavanju. Vitomire, gde mi sada se javimo ako neko otkrije taj problem? Da li mogu vama dvojici da se obrate naši gledaoci, i da li je ta jedna noć dovoljna da se postavi dijagnoza ili je to više noći? Uvek je jedna ili uobičajeno je jedna, ali u našoj sredini definitivno je jedna noć više nego dovoljna. Ali malo pre smo pričali na koji način čovjek sebe može da prepozna, da li je rizičan po tom pitanju ili ne. Da, sve te aplikacije koje imamo na satu ili telefonu, one su više nego dobre za da se nešto prepozna kod sebe, više da se pokrene sumnja. Postoje upitnici, nije loše nagovestiti i znati koji su to upitnici. To je Epworthova skala pospanosti, to je Stop Bang i Berlin Score. To su upitnici koji su međunarodno priznati, to su standardizovani upitnici. Stop Bang. Stop Bang, tako se zove. Piše se Stop Bang. Dobro. To su upitnici koji zapravo su klinički osetljivi, klinički su potvrđeni, provereni su i oni vrlo lako, njima se zapravo vrlo lako trijažira pacijent. Trijažira znači da se pacijent jasno definiše po pitanju rizika kad je u pitanju poremećaj disanja u snu. Sleep apnea, ja lično više volim sleep apnea, ne znam koliko čoveku znači i da li se uopšte danas bavimo tumačenjem naziva, ne znači ništa. Sleep je prvo engleska reč za san, a apnea je grčka reč za prekid u disanju. Znači naš neki narodni, i to je narodni engleski naziv. Apnea somnum sindrom je zvanični latinski naziv. A koji bi bio srpski naziv? Poremećaj disanja u snu. Ne, prestanak disanja u snu. Dakle, pauze disanja u snu. Da, može tako nešto. Znači, može krajnje opisno bude, jeste onako da ima više reči, ali daleko je čak i nešto je opširniji nego i precizniji, iskreno govorim. Hajde da mi pokažemo našim gledocima ovaj najveći aparat na stolu, služi isto za dijagnostiku i šta on predstavlja? Ne, najveći je terapeutski uređaj. Ova dva manja, znači ovaj prelomljeni i ovaj mali su za različite nivoje dijagnostičke noći. Taj mali se stavi kao oko grudi ili? Da, on je... Jedan i drugi se fiksiraju na grudni koš. Na grudnicu košu. Kao holter za srce, recimo. Da, nešto
prilike slično. Ovo je Dobro, holter ako za možete da ga spavanje. uzmete u ruku, da pokažemo gledalcima, znači to evo, otprilike položaj pokazat će. aparata bi trebalo bude ovde negde. Oko njega je jedan elastični kaiš, elastična traka koja drži aparat pričvršćen uz grudi i ujedno sama traka senzor. Senzor koji govori o tim dodatnim ekskurzijama, odnosno tom pokretanju grudnog koša, što ne bi trebalo da se izrazi u nekim, kada čovjek mirno spava, kad nema smetnju disanja. Dobro, dakle, je li to samo dodatni aparat uz još nešto kada radite dijagnostiku ili može samo sa njim da se uradi dijagnostika? Morate da razlikujete dva nivoa dijagnostike koje se provode. Upitnici jesu dobri, ali morate da ih imate prevedene na srpski jezik. Mi ovaj upitnik... ChatGPT postoji, sve možemo da uradimo. I da to rešite preko interneta, ali upitnici su jako korisni recimo za lekare opšte prakse ili lekare na sekundarnom nivou, jer mogu da pokažu koji pacijent ima rizik. Posebno su rizične gojazne osobe. Gojaznost je jedan od najvećih rizika za sleep apneu. Jel to znači da pošto postoje one viscelarne masti ili ti masti koje su između naših organa, one pritiskaju i onemogućavaju kvalitetno disanje? Je li to osnovni razlog kod gojaznih osoba? Mada verujem da mi svi imamo viscelarne masti. Kod gojaznih osoba imate puno razloga zašto lošije dišete. Razlog je i zato što je vaš centar za disanje manje osetljiv na promene porasta ugljen dioksida, pada kiseonika i zato što vam se skupljaju masti u predelu vrata i sužavaju taj faringijalni ždrelni prostor, čak i u jeziku, pa vam jezik bude nešto veći i zapada. Visceralne masti podižu dijafragmu. Kad podignu dijafragmu, vama se dužina disajnog puta u plućima, odnosno čitavog tog disajnog puta smanjuje, a i to dovodi do mogućnosti da se lakše disajni putevi zatvaraju. Mnogo je teško objasniti patofiziologiju nastanka. Vama se smanjuju svi disajni kapaciteti, znači ona vitalni kapacitet u plućima, rezidualni vazduh u plućima, znači vazduh koji zaostaje u plućima kad izdahnete, kad legnete na leđa, za nekih 20%, što je prirodno. Kod ovih ljudi to je još više, tako da ta razmena gasova, odnosno prenošenje efekta porasta kiseonika, porasta ugljen dioksida i pada kiseonika mnogo izraženiji, mnogo više utiče na stabilnost centra za disanja i to vas vodi u jednom momentu da dišete preduboko, izbacite previše ugljen dioksida i posle toga dolazi pauza u disanju. Zato kvalitetnije spavamo, izvinjam se što vas prekidam, ako malo očkrinemo prozor kada nije toliko hladno, jer može da uđe kiseonik, ali ste me asocirali da vas pitam jednu praktičnu stvar. Sve više nas ima u svojim kućama one prečišćivače vazduha. Da li to može da pomogne? Za sleep apneu ne. Ne. A za hrkanje? Pa ni za hrkanje ne. Dobro, dakle... Čist vazduh ukoliko eliminiše štetne materije koje su vam prisutne u vazduhu. Generalno, prečišćivači podižu koncentraciju negativnih jona i pomažu vam boljem raspoloženju. Dobro, znači imaju neki svoj efekt. Filtriraju oni vazduh, ali to je nešto što ne može da reguliše vaše fiziološke procese u organizmu na dovoljan način. To znači da ovi vaši aparati sa maskama koje mi stavljamo na lice, odnosno neko koji ima apneju, proizvode kiseonik? Ne. Šta oni, evo, možemo vi to da pitamo. Da, zbog toga. Možda je bolje da pokušam ja to da vam objasnim. Ti aparati mere protok vazduha i u momentu kada protok vazduha počne da opada zato što su vam suženi disajni putevi, otpor protoku je veći.
U tom momentu oni podižu pritisak, znači u masci, i taj pritisak se prenosi na vaše dišajne puteve i praktično mehanički sprečava da se ti disajni putevi zatvore ili da se suze. Na taj način vi dišete normalno i potpuno imate normalan san. Šta sam teo još da vam kažem? Da bi aparat efikasno radio, morate da ga nosite najmanje 4 sata noću. Kad ga nosite 4 sata, on vam smanjuje pospanost. Ali kad ga nosite duže od 6 sati, on smanjuje i kardiovaskularne rizike, znači onu sklonost da dobijete pritisak. O pritisku, krvnom pritisku kod sleep apnee morate da vodite računa da postoji takozvana skrivena hipertenzija, odnosno povišen pritisak koji je jako štetan, ali samo noću, jer je normalno da pritisak opada u toku noći kod pacijenta, kod svakog normalnog čoveka, međutim kod bolesnika sa sleep apneom nema tog pada pritiska. Drugačije su vrednosti za normalan pritisak pri merenju pritiska 24 sata kod osobe u toku noći, a drugačije su normalne vrednosti u toku dana. U noći su značajno niže. Znači, i to bi mogao da bude jedan screening, da merite 24-satni pritisak, pa da onda uočite da i tu ima problema. Zato nekad kad ljudi odu kod lekara kardiologa pa imaju na holteru srca poremećaje ritma ili uoče na neki drugi način pauze u disanju, oni trebaju da ih pošalju lekaru za medicinu spavanja. Dakle, šta smo rekli da aparat radi? Podigne pritisak i mehanički zatvara. Zašto? Naše ždrelo ima ogroman broj centara koji regulišu tonus mišića. 26 različitih mišića u ždrelu održava tonus da ne bi se zatvorilo. I to ne iz jednog centra, jednog jedra u mozgu. Zbog toga je jako teško naći lekove za takvo, mada se sada neke varijante pojavljuju. I praktično je vrlo jednostavno mehanički rešeno, ali su ovo vrlo sofisticirane mašine sa odgovarajućim prepoznavanjem, senzorima i tako dalje. Malo pre ste pokazali ovaj, znači to je terapijski aparat. Šta radi taj aparat? Znači ova dva su za dijagnostiku. Znači i CPAP ili već sve ostale druge vrste tih aparata isto su terapijski. Da li je ovo jedan od njih ili je ovo neki drugi aparat? Jeste, to je upravo terapijski aparat. CPAP je inače skraćenica na engleskom jeziku koja označava stalni pozitivni pritisak vazduha. To je ovo što je doktor rekao. Jeste, pozitivan jer dolazi u nešto većem pritisku taj vazduh od strane aparata. E sad, pošto su manje više kod nas su, mi su se nekako uključili ovde tamo negde 2004. 5. 6. godine, kad su već na tržištu postali automatski uređaji. Automatski uređaji zapravo se prilagođavaju potrebi pacijenta. Tako da, pojednostavljen princip rada aparata, kako pacijent tone u san, što je san dublji, mišići su opušteniji, ta teskoba gornjeg dela disanog puta dolazi sve više do izražaja, a aparat na to odgovara tako što podiže pritisak. Znači, dubok san podrazumeva nekako i viši pritisak. On ima neki svoj opseg rada od 4 do 20 cm vodenog stuba. To su sad obično neke jedinice koje su van međunarodnog sistema, ali su usvojene od strane većine proizvođača ove opreme. Tako da, ono zašto se automatski uređaj vrlo brzo s naše strane od prvog dana maltene usvojio, jer smanjuje angažovanje zdravstvenog osoblja koje bi trebalo da uradi tu takozvanu titraciju. Da se odredi pritisak koji je za svakog pacijenta poseban. Taj pritisak zapravo eliminišete pauzu u disanju. Znači, pacijent tone u san, aparat podiže pritisak, aparat zapravo nešto radi. On podiže, kako podiže pritisak, tako i po potrebi spušta pritisak, to opet zavisi od koje, što doktor stalno spominje, fazu sna. Svaka faza sna ima neke svoje odlike, a nešto, najmanje zajednički sadržalac je otprilike mišićni tonus, koliko sam ja uspeo da shvatim sve ovo. Što je dublji san, mišićni tonus je manji.
što je mišićni tonus manji, mišići su opušteniji i to dolazi kod onih ljudi koji imaju prirodnu tezgobu. Jednostavno nemaju dovoljno prostora u gornjem delu disanog puta. To izaziva smetnju u disanju. Da li to znači da, pošto je to maska koja se stavi na lice, čovjek mora da spava isključivo i samo na leđima ili može i na strani? Ne, stvar je izbora. Znači, sve ono što se do tada radilo, ljudi često onako i skeptični su i sumnjičavi su kada se proba maska, pa nas su tako naučili da probamo masku za nos, pa kažemo nos je deo sistema za disanje, nisu usta, da nije nos važan, ne bi postojao doktor za nos i tako dalje. Tako da kad probaju masku tu za nos, onda i oni sami vide da nemaju potrebu da otvaraju usta. Ali tu je jako važno probati. Ne možete vi da budete toliko sigurni da kad date pacijentu masku za nos, da će on tu masku uspešno koristiti. Jednostavno ga ispratite nekoliko dana, nekad i čak i nekoliko meseci. A da li maska pomaže ljudima koji imaju devijaciju nosa? Mislim da u velikom procentu. Da, ako može da čak i da nemaju apneju? Jer bi moglo da pomogne u tome? Pa nema razloga da nosi takav aparat ako nema medicinskih razloga da nosi. Aparat povećava protok vazduha, suši malo disajne puteve i tako dalje. Znači, nekad može i da izazove otok sluznice pa i da suzi. Ono što sam teo da vam kažem, generalno 80% pacijenata, čak i više, 85%, nosi samo masku za nos. Vrlo malo ljudi treba masku za nos i usta. Mnogo je efikasnije usmeravanje vazduha u disajne puteve sa maskom za nos nego sa maskom za lice. Da li to znači, doktore, da mi moramo da nosimo taj aparat svuda na putovanja? Pa i nosimo ga. Vi znate da nijedna carina uopšte ne obraća pažnju kad nosite u ručnom prtljagu ovakav aparat. Znači, to je ova veličina plus maska. Pa nije onda to ni veliko toliko? Nije, to je nešto... Može čak i manji da bude sa vremenom. Kilogram i po težinu, ako cele kompletna oprema. U svakom slučaju ono što... Vi vadite kompjuter, ovo ne vadite iz ručnog prtljaga, niko vas ne pita, svi znaju šta je. Pazite, lečenje postoji 40 i nešto godina. 81. godine je počelo lečenje problema. I verujem da su tada aparati bili ogromni, a da su sad sve manje i manje. Jesu, ali ceo svet to koristi 40 i nešto godina. Zato i jeste nešto što možete mirno da nosite sa sobom. Lakše mi je, evo kao laiku, ali i našim gledalcima da olakšamo. Dakle, možemo da dođemo kod vas na dijagnostiku, možemo kod vas da nabavimo aparate i prosto da olakšamo mnogim ljudima život. Neki zaista imaju velik problem. Hajde da polako mi zaključujemo ovu priču i da mi, evo, ako biste mogli da sumirate obojica u nekoliko rečenica, na šta treba obratiti pažnju i koje je rešenje u narednom periodu za naše pacijente? O simptomima smo pričali. Ono što ljudi trebaju da znaju jeste da ljudi koji se ne leče imaju kraći životni vek, oko 5 godina u odnosu na svoju starosnu grupu ljudi sa sličnim godinama starosti. Da sleep apnea je udružena sa mnogim i često uzrok mnogih kardiovaskularnih oboljenja. Infarkti, koronarna bolest, apsolutna aritmija, srčano popuštanje su mnogo češći. Od 2 do 11 puta su češći, 2 do 7 puta su češći što se tiče kardiovaskularnog oboljenja kod ljudi koji imaju sleep apneu, a ne leče se. Negde saobraćajne udese prave 2 do 11 puta češće nego ljudi koji nemaju sleep apneu, da je oko 30% teških saobraćajnih udesa vezano za sleep apneu, da vam alkohol otprilike je uzročnik odnosno za 2 puta povećava verovatnoću da ćete napraviti udes, a sleep apnea negde za 3,5 puta do 4 puta. I sve zemlje zapadne hemisfere, znači i Evropska unija i Amerika su uvele zakonska rešenja da pacijenti koji imaju sleep apneu, ukoliko lekarska komisija proceni da trebaju da se snimaju
idu na snimanje i kada nose aparat mogu da obavljaju i poslove profesionalnog vozača. Ne samo vozača, nego i ljudi koji rade na rizičnom radnom mestu, recimo piloti, ljudi koji rade sa mašinama, ljudi koji rade u noćnim smenama i tako dalje. Znači, postoji način da sebi značajno popravite kvalitet života. Ljudi koji imaju težak problem, umeju da zaspuju u sred razgovora, onda imaju socijalne probleme, izbegavaju druženja, izbegavaju izlaske. Efikasnost na radu im je mnogo manja. Kod profesionalnih vozača, zato što imaju sedentarni posao, sleep apnea je mnogo češća. Negde između 25 do 35% profesionalnih vozača ima sleep apneu, a onda oni nose veliki rizik da naprave teške saobraćajne udese. Nije problem u tome samo što možete da zaspite za volanom. Deljena pažnja, ona gde upravljate jedne strane vozilom, s druge posmatrate okolinu, je značajno izmenjena i otprilike brzina reakcije vam je kao da ste popili 2-3 žestoka pića. Prema tome, jako je važno ljudima skrenuti pažnju da ovo nije samo problem hrkanja i nije samo, nego je i težak zdravstveni problem, a njegovo lečenje donosi veliku korist. Velike uštede donosi i zdravstvenom sistemu. Znači, procena je da negde nelečenje sleep apnee košta i do 180 milijardi dolara Ameriku. Što je strašno, da kad bi lečili odjedanput sve bolesnike u Americi, to košta 12 milijardi dolara, a 40 milijardi su samo štete od udesa, van onih indirektnih šteta kad plaćate lečenje pacijenata. Znači, zdravstveni sistem mora da obezbedi lečenje ovakve grupe pacijenata i to je jedini problem koji postoji ovde. Zamolit ćemo gospodina Vitomira još da izvuče neki kratak zaključak, moramo da završavamo. Da se samo nadovežem na ono što je dr. Vukčević rekao. U suštini ne treba to kriti ni od sebe ni od drugih. Ako nam supružnik, pogotovo ili prijatelj sa nekog zajedničkog letovanja, boravka u hotelskoj sobi skrene pažnju, to treba ozbiljno shvatiti. Znači ti zastoji u disanju, taj stalni umor, kogod da se naspavamo, mi smo i dalje umorni, tome treba pripisati određenu pažnju i javiti se. Evo, ovo je prilika, kao što smo rekli u uvodnom nekom razgovoru, da se nekako svi osvestimo po ovom pitanju i da zaista, pazite, danas u Srbiji vi imate mogućnost da se pregledate u Subotici, Novom Sadu, Beogradu na više mesta, Kragujevcu, Nišu na više mesta, tako da to više nije nešto što je bilo pre 15 godina. Da vi imate samo jedno mesto i to u Beogradu ili u Kamenici Sremskoj, tako da... Ja se nadam da smo pomogli našim gledaocima. Nadam se, eto, ako bar jedne do 10 osoba se javi na pregled, biće sve bolje. Vama, dragi gledaoci, želim pre svega dobro zdravlje. Bez njega sve drugo gubi sjaj i neka vam dan bude začinjen malim toplim sitnicama koje vraćaju osmeh na lice, a kada se svetlo ugase i misli utihnu, neka vas zagrli mirna noć i podari vam dubok, spokojan san i slatke snove. Vidimo se ponovo za 7 dana.